Uma Vincent H. Pala, ulang XMP jong kasilong parliament seat ulawan hier syaman teluk krimersyang pan-pannya kejeng kersan na kipat ke arpa rusmer konstituensi pan kersan ya uma bisan tengliang ukadong ka kongres parti hakane ke election MDC wero rui ba udai kena kro badang tebit ba ulang ru udang de pule na bangalore ha kabibam cucu ula ong kuai ban o pet siang haden ba ula yo ya kejeng job na hakane ke parti Yero ya kipat jong ke arun rusmer konstituensi ki ij bahai ke kongres na ketika tanya pat udon ke jingkermen pun job ha kene ke kenti. Tau ini por kam ga dak ko pediam yau MP warim yong teh ma ex MP yong ngas yau ini por sim kam ga sim ngini ga kabu kam ga chnong ko jo sasuk bahaya ka jingwan ka yong pe te pediam sa bahaya pi chakini ga chnong yong bat kam jo chakini ga rally yong new candidate yang ga kongres parti ini por teh kam ga dak ko pediam murom khut ya gi khandro ko ne pen kre pendenya sutu yang MP warim yang ini. Ya siapa lagi wahai ini pok siapa lagi jeno.